go taba yaka le Mankoko baby re na le Osnosipho Solontsi o e leng gore le ena ke mosadi ke mma o tlo re botsa gore ka bele gore bophelong bja gagwe ke ditlhotlo tša mohuta mantše leng gore kopana le tsona. Osnosipho dumela tle. Dumelang kaofela, Bamamedi hi, and hi to everyone that's so interested to listen today. Re rile go seno tsena ka more bolela le wena re nyaka go kwa gore bolela le mle le fara ai mna ndimxhosa e fela ke tla bua ndakuthanda va Ke tla leka. Ndithe Ho bua ndiyakuthanda Sesotho, va. ndiyakuthanda na. Ke a rata le nna. ke a leboga nkone po re tlhalosetse gore ka bele gore Nosipho ke mang. Nosipho ke ngwanyana a botlhale haholo, enthusiastic, o tletse hotle, artistic, o kgona ho sebedisa kelello, very strategic. Ke ngwanyana a hotseng fela in a normal family household. Ho na le mme, ho na le papa, ho na le di-siblings, bo abuti, bo ausi, and then ke na le di-family relatives which are extended, and I'm a go-getter. Ke nyaka go kwa taba ya gago le Mankoko baby ba theleditše ba e leng gore ba tla ba go lebeletse le bona ba kwešiša gore ka bele gore o sepetse leeto la mohuta mang. Basadi re sepela ka gare ga maemo a boima, o tla išitšwe o tla iša ke step father, mama le ena mo gongwe go na le mo e leng gore ba go kweša botlhoko gona ka re tlhalosetša gore be go diragalang go goleng ga gago ka ditlaišo tša mohuta o. Ditaba tsena di thoma ha ke qala ke bana le 11 years. Ha ke le monyanyana mme wa ka na sa nyala. I think stepfather Saka, he was still a boyfriend ka nako eo. They were just dating from distance, and then they got married. I think ne ke na le 6 or 7 years ka nako eo, but ntse ke dula le nkgono ba zama ho thola plek ya ho dula, and then after ba fumana plek ya ho dula ke mo he ke tsamayang ke lo dula le mme le ntate as a normal happy family. And then at that time ne signale abuti a latelang morao nna. And then ra dula he ha re dula mo ho na le a cousin sister which was my sister, nearly Oswaka, close Osi, because me wa hae o ile a tlhokofala a santsana le mnyane. So my mom mme wa ka na mo hudisa ka nako eo. So inele nna ile yena Oswaka, and then it was abuti wa ka. So this all started ha ke qala ke thoma ke bana le 11 years. Ha ke ba le 11 no na le fela di careless small mistakes ne di etsala ka tlungu. Ha ntse di etsala ntho tsena ntate na re shapa. And ho shapa wa hae ne se ho shapa wa le banta fela ntho e fetang kapa thupanyana. He would use a very big stick on us. So batho na ba shapa haholo inele nna le ena cousin sister wa ka. So nako engwe na re jwetsa fela hore a hlobola ko shape, and then he would just beat us really naked ka stick seo, and then you would become bruised, o be green, o be tala, o be jwang meleng wa hao, and then he just doesn't care. So nje na re shapela frequent mistakes, di mistakes fela tse nyane ne di etsala ka hara ntlo, kapa ha re khutla sekolong maybe re faitsi or re thotse di wrong ne ile test re shapelwa yona ntho eo. Nako ne re shapela fela pizza, maybe ha wa hlatswa pizza, and re banyane nako eo 12 years 11 years ha o kgone ho hlatswa pizza hantle. Nako engwe ne re tshela metsi mo pizza eo e thata re kgone ho e hlatswa, a re tsoswe ka 12 bosiu a re shapele di pizza tseo. So it got very brutal, it got very bad, no le bohloko till the other day. Ha ke lebale he letsatsi leo re dutse fela ele Saturday, ha re dutse jwalo a lontsha dijo ka fridging. A bitsa my cousin sister mo jwetsa hore ke mang a beileng dijo tsena, le rata ho beya dijo ka fridging nako e telele. So because le beile dijo tse le tlo dija, and le tlo dija di bata. So we took the food, ha re ra dija di bodile. But we were forced to eat the food because dijo tse di beilwe ke rona and re beile nako e telele. So nako, yes, so nako letsatsi leo ha re shapa. We were expecting hore re shape, but ha re shapa because ene letsatsi la kereke, like for yena ene letsatsi la kereke, and ka
like Sabbath kapa tsatsi la kereke ha o shapuwe, there are things that are not done. So nje we were forced to eat dijo tse, we ate the food. Okay, fine, it's fine. Fast forward, yeah, ne re sa phela ha mnate, and then till we had the normally the holiday, June holidays. Okay. Cousin sister wa ka a re yena wa tsamaya o lo tjhakela koko, ha fihla ha koko ha tlamela a khutle, so bula dikolo ha sa batla go khutla, mme wa ka mo omanye founung khutla, tlamela o khutle sekolo, a re ntšhintšheng sekolong ha ke khutle ka lebaka la hore re tshwere hampe mo, and wena mme wa rona ha o itlhokomele ntho eo. So she ended up staying le nkgono jwalo, and then there were times re jwetsa ausi hore, I mean mme hore ntate wa re shapa, ntate wa etsa so, and then she would say le lona le stouta le mamele, le lona le utlwe, but she wouldn't like investigate hore motho o re shapa ka tsela e feng o ba sa mmone ga lebeta mama o ba sa kgone bona no stepfather da ga di etsa jalo ntwe haholo mama ha tsamaile a ile mosebetsing. So most of the time ne re dula le yena ntate a be teng, le yena a tsamaye di matsatsi a mang neng o teng, ha le teng small mistakes fela na re shapa, and na re shapang ka re rentse ntwe kgolo. Yes, ke a tseba gore o fetsa go bolela gore motswala wa gago cousin ya gago o tsamaile o dula le koko, go fihle mo e leng gore le dula le koko ya ba le gore ka mo family ya lena go ba le mahuman a go se tlwaelege, batho ba no tlhokofala ka mekgwa go makatša be go diragalang gona mo. Okay, before I explain that, le nna ke qetetse ke move he ke lo dula le koko. Reason was this, ntate na mbethile ha bohloko ka taboa ka lemala sekolong, ka bona ke mistress, ke teacher a A1, ya mpotsa hore hai wena nkare ha o dulise hantle setulong o etsalang ka wena, e tla mona ha ke atomela sa bona hore I am bruised like mantong le morao, a mpotsa hore o etsalang ka wena, ke a mo jwetsa ke ra no ke shapilwe hae ka lebaka la hore ne ke suspendilwe sekolong, ho tshwere sekolong no na le eventing yana, so re tse ha re ya eventing eo ba re wa ntshiwa di culprits tsa hore hona le bana ne ba tsuba ba etsa ntho tseo fela. So le nna ne ke kentswe mo hore le nna ne ke tsuba le bona bana but ka jwetsa mme wa ka, I mean ka jwetsa before ka jwetsa ntate wa ka hore le mme wa ka hore a ke di etse ntho tseo, I'm just being accused, a ke di etse ntho tseo. And then sekolong here they didn't want to take story seo, they just told us hore ba re suspend for something like beke. So ha ntse ke dutse hae ka sala le yena ka tlung ke ha anshapa. So o bile le letsatsi mo ba bitsang batswadi hore ho tlo bua ntho eo, ke yena ntate wa ka a ile a re tsa re khutla mo anshapa, o itsa qeta o nshapa mme ha khutla mosebetsing, le yena mme a qetella anshapa le yena. The following day mme wa ka ya mosebetsing, ha ya mosebetsing ntate a sala le nna ka tlung anshapa ho feta the way nna anshapa ka teng maobane. Anshapa ke mo ke tabohang ke le mala, but yena a se aware. So ka tetela ke re itse keng mona ke a ipolaya, ha ke sa batla ho dula mona nna ke a tsamaya ke a ipolaya, ka ngola lengolo no before ke ngola lengolo ka jumper fence le bota, ka baleya ke sa para dieta ka baleya, ha ke baleya ha khutla yena ka tlung na tswila ile shopong a qeta ho nshapa, a tswile a ile shopong, ha khutla a nthola ke le siko ka tlung, ke ha a tsamaya ka koloi hotle he, a pota ntsa mpatla a batla ho nthola. So he finally got me, o itse ha nthola a nkenya ka koloing a khutlela nna ke tla re jwale wa baleya wena ha o batla go gotswa, ha o batla o mamela, ha o batla o ba ngwana a stel a mamela a bang le mamello a mamele ka tlung, ke tlo otla hape ke ha nshapa ka yona thupa eo. Ya ba wese he jwale a ntshwara ka maunto a nshebisa fatshe a nshapa ka hloho di-tiling, a nshapa ka yona a nlatlhela di-butler proofing, a nshapa batleng kore a nshapantsha ka dintho fela.
a re ha yena a sa tsamaya o tlo dula le nna mo o tlo nkata Yeah. gore ke ska tswa. So I stayed the whole day ha ntse ke dutse wa fitla nako he, I think after a week or beke wa fitla nako he se ke re wa itse keng e re ke ngole lengolo ke a ipolaya nna ke sa batla. So ka ngola lengolo ka tšho ka re nna letsatsi le ke yang sekolong ka lona ha ke fitla mo training ke lo itatlela sporong ke shapo ke train and then I should just die ha ke sa batla ho phela. Ka ngola lengolo go leo. phela boima ka gae. Yes, ka ngola lengolo leo mme nkare a le bona ke ha banka koloi ba rasha ba ya mo ke dula ke kalama train ha ke ya sekolong. So when I rushed when they rushed to me ba nthola ke santsane ke eme mo ke emetse train. So train ne tlamele e kene I think ka 6 ka nako eo or it was 7 ha ya fitla ka nako ha ya kena. So I ke tsebe e ne delay somewhere what but ha ya kena ka bona fela se ba hlaya ile group ba tla tsena banka bankenya ka koloing bankomanya wena ha o mameli so batla o ipolaya tjena le tjena le tjena. Okay, even before ke re ke a ipolaya the people at school ba ile ba bitsa maponesa a fitla ka tlung ba re ba tlo confronta taba ena. Yeah. Batswadi because ke ngwana le nna ke a tshaba ka jwetsa maponesa hore ke batswadi ba ka ke a ba tshwarela. Okay. Kopa le ska ba bofa kopa le ska ke ba tshwarisi fela ha ba utlwile fela hore ntwe ba etsang ya unshapa ha ke rate. You understand? But ke utlwa hore ke batla ho tsamaya ke re maponesa nna ke batla ho tsamaya mona wa utlwisisa but no ha re no tsamaya ke re wena ha o sa batla ho bula case ha o sa batla eng re a o siya ha ba qeta ho nsiya ke ha ba nshapa hape. Yo. So okay, moving on ka move ka lo dula le nkgono a nruta kereke re rapela re tsama kereke ho le mnati ke tsiba Jesu jwale Sunday school re bala Bible ene ke tshepile jwale ho modimo. My favorite verse was Psalm 23 ke dula ke re Psalm 23 the Lord is my shepherd modimo ha no ntatla even if I walk through the valley of shadow of death o teng modimo wa nsireletsa. So I grew up ke dula le nkgono but they were still supporting me tse ke dula le nkgono because ke batswadi anyway. But my mom is my biological mother. Okay. Yeah, but there were some events sometimes ne ke etsa diphoso di mistake ha ke dutse nkgono mama would come ha nkgono anshape ka mabotlolo anshape ka khalase an latlhele maboteng le yena nje nan shapa. But stepfather. Yes, but ne ke nka ka hore I need to be reprimanded. I need to hore ke kgotswe ke shape vele ke ngwana. So it moved on and then it happened hore ha ke qala I think I was like 18 years 19 years mysterious deaths happen now in the family. One auntie aka a collapse fela a tsamalfatsing yaba antwa ka hape a kula fela sebakanyana a tsamalfatsing kore nje it was continuous dates di latelana. And then it was my uncle Liena a collapse fela a tsamaya. And then no so setse jwale mme wa ka le nna le yena ngwana heso yaba koko le yena koko a tlhokofala le yena in a mysterious way because o itse before tlo tlhokofala a ja nama torong a qala a kula after nama eo. So ha ka nama o lorile a ja nama. So ha lora a ja nama yena ha re jwetse ha re phethele toro eo gore o ibone a thola ka yona. O itse ha qala a kula as she was getting worse antwetsa a re o itse ke ngwanaka ke lorile motho o tlile ho nna but it's a family relative motho a tlileng ho nna. O itse ha fitla ho nna amfa nama torong. That's when I started getting sick and jwale ha ntse o mpona ke kula so ke a utlwa hore ntwe it's eating me ka maleng e ka maleng ntwe nka re ka intsha it's eating me. You understand? So she was bleeding, it wasn't easy, then she passed on. Okay, as she passed on bongwaneng ba ka hantse ke hola se ke dula le nkgono I had visions ne ke bona dintho ha itlo etsala ne ke jwetsa nkgono wa ka but ba be le ntho ela hore ai wena
o rata o bua dintho and then di etsahale mlomo wa hao o dula kore o phethisa dintho phethisa mabaka tloela o bua ntho tse mpe nako e hole ede I had a problem ya hore ne ke bona ntho tse mpe vele Yeah. I wouldn't see positive things most of the time. I would see negative things like maybe ke jwetse nkgono someone will come o tlo etsa so hi o qadile ka ntho tse tsa hao and then when they do that it happens hi o tsebile jwang hore tlo etsahala so they didn't really see hore I'm able I did have a third eye and Linda I wasn't aware I had a third eye because no one was encouraging that everyone was just putting pressure hore ha exist into ibonang it doesn't exist you understand ntsakelelo eo when you are born again when you are a Christian we don't believe in dreams we don't believe in so it's more so I just ignored that thing so I think gift yaka eo if ne hudisitswe from kilomnyane it would be much more right now. And then it happened here hore after they passed on we suffered we struggled but mama was still there trying to help us so re dutse jwale ntlong ya koko re two le oswak and my other cousin brother but yena he left here adula somewhere here for that meanwhile so how re dutse really two it's hard we can't make ends meet harna dijo ra struggle ho be fela ha mnati so oswaka you know what let's just sell drugs why re sa rekise ntsango o understand ha re rekise di ba bitsang ntsango Baje. yeah baje ha re rekise baje I know we will make money and I'm like yo nah I can't do that we can't let's not because nkgono o re sile tabeng ya hore ha re rapele ha re tsamaye kereke ha re tsamaye Sunday school I understand we can't do that I ignore ntweu but only to find out my sister was already smoking the budget was already doing drugs was already smoking was already drinking like I think background ya rona had changed her behavior now she was just getting out of hand then she left then she's just said to me ke ya shopong jwang and then she left she disappeared in 2012 that was the last time I saw her Ho fihlela gona jwale. ho fihlela gona jwale ha ke sa mo tseba hore o kae and I wish hore nka mo thola because maybe it would be a healing happy ho nna there was the other trauma jwale hore sa tsamaile ke di family relatives sa tsamaile sexetse ke le one jwale so Ka it's gare ga either family ka mokano sipo ge batho ba tlhokofala le sa tsebe go diragalang bo sena motho mogolo wa reng nke re emeleleng ka gae ra tsebe gore go ya le gore le dumela go eng believe ya lena ke feng le ka ya ba routing le ka ya bathong ba setso la butsa gore ba nna re tsenetse go diragalang a sanga go ba lo nya ka o emela azange ube le motho that's why I say even when these deaths were happening ne ke sense vele hore ho tlo etsala something and then sometimes I would just sense a cloud fela coming itla towards the house then now I know where something is going to happen sometimes I would just sense I explain it's a feeling that you can't explain toya moya how khonu explain that deep sometimes I would just have goosebumps the goosebumps like they would just tell me hore something is going to happen you understand sometimes I would just have a literal vision ha ke dutse fela sofa ke shebelletse TV the vision would just come in front of me and block what I'm watching ke ibone like very quick and then it moves out then it's a message that's telling me at that time hore something is going to happen or stand up ho tlo ba le mollo something like that so I was sensing the deaths tsabona but I couldn't speak out because I was told don't speak about it so now I was left and then I felt yo lena ke tlo latela jwale mon and then me wa ka le yena o tlo latela jwale mon okay and then it happened that my mom was going to a wedding ha tsamaya ba ya lenyalo la kereke I start having visions again now ke bona di pizza nkare di apea nama I'm like hi di pizza di choring di pizza tse and then these pots disappear in the vision like ke di bona literally not sleeping
not in a dream. Ke a di bona, I'm sensing it. And then afterwards, the following day, I see an owl. Owl is standing next to the door. It doesn't want to fly away. Ke tsamaise nakonyana ke lo e sheba e ntsiduts. Ke tsamaye hape. Ha ke kgutla, e tsamaile. I wonder this owl is choring. Why understand? And then as time goes on, my mom starts building something nje e bontshang hore yena wa tsamaya. Why understand? Yeah. Something like bayibitsa ihawu ngesizulu. It's a shield. Oh, Which batho ba Zulu they hold and then ke shoba ka mona. So she builds that thing and then she says to me, I'm using this to enter mo ke yang ke batla batho ba mpone. I'm going to be showcasing this thing. But this thing seemed like a coffin when she built it, because even the handle she put there, it was like a coffin. You were on a visionary thing. It was like a coffin. But I know she's just doing it. She's going to be using it and so on. Yeah. And then on Friday ya thing, she starts saying to me, bona ngwanaka, ke batla ho jwetsa hore ntate wa hao o kae. And I was so happy. Ha tjho jwalo because it's been years ke le ngwana ke mmotsa hore ntate wa ka ke mang, a sa batle ho njwetsa. Ha ke qala ke botsa ka ntate wa ka na nshapa fela ka mpama. Yo. A nlatlhele kwa a sa batle ho tlhalosa hore ntate wa ka ke mang. So I was so happy hore yo finally o tlo njwetsa something, but I didn't want to rush her. Ne ke sa batle mo tatisa hore a bue. Ne ke batla mo fa nako ya hae hore a bue ka nako ya hae ha fila hore o comfortable mara because she has raised it wa bona hore ho tjho ke hloka o tseba jwale. Yeah. And then we prepared, we went Rabakapa, ra tsamaya ra ya to the central place mo ba tlo kalamang taxi e ba tsamaisang he ba sang lenyalo le o ne le Durban. Ha ke qala ke thusa dibeke tsa hae ke di kenya ka quantumeng jwale ka koloing e ba tlo tsamang ke kene pele hara quantum eo. Ha ke qala ke kenya di ke re ho yena o batla ho dula setulong se feng are number 3. And then ha ke fihla mo ke ha ke qala ke beya dibeke fatshe. Ebe nkare ke kwetse matlo. Ebe nkare ke a bona taxi e phethoa hangata e phethoa. Ke bona nkare ke accident fela e kgolo. Ke bona fela ho le fifi ke utlwe fela batho balla. So that thing ke bona fela ka a split second, like it's so quick. It's a vision. Ke bona ke ntse ke tshwere dibeke tsa hae. Ha ke thowa ho be le voice ering jwetsa batho ba ska tsamaya ka koloi. But ke nane hape hore batho ba they just gonna shut me up. Batlo re o thomile o bua ntho tse negative hape. O understand that? And ha kala bua dintho di a etsahala vele ke re o itse keng ere ke ithulele. I'll just pray about this thing hore e ska etsahala. But once you see something, if it's bound to happen, it's going to happen. Exactly. So re tsamaye re khutlele ka tlung, ha re khutlela ka tlung 6 o'clock in the morning. They left yesterday on Friday. 6 o'clock in the morning of Saturday. Batho ba khutlile jwale ba kokota heso ka tlung. Ha ba kokota jwale o etsalang ne tlamele hore le fitlile Durban hona tje le batlang mo ha mme wa ha sa leyo lefatseng. What happened? It's an accident. What happened? The taxi rolled and rolled and then it was, and I'm like, I saw this thing. Mara, why am I not taking my vision seriously? Before even she passed on, someone as a prophet came to me. Abua lena are jwetsa mme wa hao hore hona le ke bona a black cloud on his head. I need to see your mom. Jwetsa mme wa hao hore there's something coming. But kitsa ke mjwetsa avele I ignorant to mamel. Don't listen to false prophets. Don't listen to people because you are not going to go anywhere in life. Yeah. And then she passed on. She left. After 10 days, stepfather Sakasare, bona he, bo ki bophelo ba hao, you need to see hore you get yourself together. Motho na re kopantsha sa leyo. You need to see where you go. O go ba ka gae? Yes. Tsamaya mona. Ba ke tla ba tlhokomela, which were my siblings. Ke ba kae ba reng wena o tsamaye o ba tlogela? It was my brother, then my other brother, then last born in Eli Mwanyana. She was 4 at that time.
bona sa nka batla isha go tshwana le ka mo go wena ba go tla isha ka no gone never azange a batlaisha azange a ba utlwisa bohloko and ntho eo ne impontsha hore motho o nkare ha se ntate wa ka ka nako eo so I left. I had nothing. I had no one. Ka khutle after leave ka khutlela phela ne se plan na hore because mama ha sa leyo. Ngwana a naleng 4 years. O tlo hloka that sister help because mama ha sa leyo. So ke tlo phutha ntho tsa ka from ntlo ya nkgono ke khutle ke tlo dula ka mona ke thusane le bona. Ska mama a le siko. Now I've accepted o tsamaile, it's fine. When I'm supposed to come, he tells me, you don't come here. Pack your things, the rest of the stuff that are here. Pack them, take them with you. Go. So I left. Ka khutlela ntlong ya nkgono wa ka. Yo, now things started happening. The sex sensor, evil spirits, birds coming into the house. In a form of shadow. I would sense it would be cold. Sometimes ha ke le ka kamoreng e nngwe ke utlwe dining room ke utlwe nkare there are sounds, movement. Ning ha ke le dining room ke dutse fela ke utlwe kitchening ka re holla dikopi, there are sounds, there are movements, and now this was so mysterious. I didn't understand what was happening. Jwale he se ke tsama ke dula ha mkhotsi ha mang ke khutle hanyane ha nkgono ke tsama hape se ke robala ntlong e nngwe ya mkhotsi jwalo ke thola di boyfriend ke di tloele, and then but nje I'm just focusing on my life because now I'm struggling. Ha ke na dieta, highly winter ke a hatsela, ha una motho a nthusang. And then one auntie ya ka e re honna kopa o tlo ntshakela for Slorus he ho na le night prayer. Night prayer ena you need to come o tlo thola a healing thapelo and so on, and I'm like I'm willing to come there. I'm suffering. I need God. Because I had given up on God even kanako eo. After my mom died, I said, akisa kereka, haksa batla o tseba, ha una ntho e ba ibitsang modimo. How can modimo aka allow such painful things to happen to me? From ke le monyane le no, haksa batla modimo. So when she called, I was like, no, God is there. Let me go. Maybe ke tla fall in a different way. So I left. I went to Foslorasi, Yaba night prayer, and there were prophets there. The prophets started telling me, well, you're gifted. You can see things, but people don't take you seriously. They kept on saying, and saying they were so accurate. They were telling me about these deaths, but there were deaths that happened in the family. And they were real, but they were formed, some of them. So they would tell me, Hori, these things were formed, and they were so accurate with things that I didn't tell them. So it's different prophets. It's not just one person. So I decided, Hori, wait again, this church, there's something about the church now. Anduaka, let me attend the church. Maybe I'll get help. As I'm attending, they were helping me prayer-wise, reading the Bible, attending the night prayers, night visions, and so on. And I was healing slowly but surely. But the scars ntatwaka le mme wa ka ba di sile, they are still there. Ka re be ke nyaka go tseba gore ka re a sa nka ba o tšea serious go tloga bonyaneng go ba botsa gore o fila eng o kwang ka baka la gore semoya sa gago ga gona motho a bileng a se dumela se tshepa le ge batho ba ba tlhokagala ne ba ne gore o thomile gona jwale wena o go tsene sipho o dirang go šireletša mpho e modimo o fileng yone ya go kgona go bona. Do I really ke ka tsho ke re kereke eo ya mamane wa ka ke kereke ya moya. So as I was there, then I was coached how to attend or do other things. How to do other things tse tsamaisanang le moya. But I don't want to dwell haholo tabeng ya moya. The important thing, Mona, is that God is there. And God is faithful. God na sebetsa ka di visions, na sebetsa ka di prophets. A romela batho hore ba nkaide hore o etsaleng. Okay, just to fast forward then. Hantse ke dula ha auntie wa ka. Re dutse he mo di cousins tsa ka he azange di ntshware hantle, azange ho saba mnat. But that time ne signally a boyfriend e kratana le yona. And then he asked me, leave the place, because if you are going through ntho tsa moya and
you are still emotionally breaking how right ba ka ntho tsa hao ha re dule re le mmogo. Okay. Then everything began now. Things have unfolded. I started seeing light at the end of the tunnel. Boyfriend yaka ya mphuta, boyfriend yaka ya nthusa, kore ya patala di studies tsaka ya re batla o etsang ka re ke batla o etsa ECD, ke batla o ruta bana, ke rata bana, ke batla bana, because children are not sheltered, are not protected, so ke batla o sebetsa ka bana. So Okay. he gave me an opportunity here, ka lo kena skolo, ka etsa ECD, and then I graduated, which was last year. Ha ke graduated, he assisted me hore ke bule a small ECD, early childhood development program. So ke tlhokomela bana ba banyane jwale, young children and so on. So my life did become a success, but I'm not really successful yet, because most of the people baling Orange Farm, they are disadvantaged. They are disadvantaged, but I don't mind. I'm just taking care of these souls, and this is a healing to me. It heals me day by day. Hanse ke tlhokomela bana bana. Ye nkgotsofatsang ke gore mo leng gona jalo o fodile o amogetse gore maemo a ileng gore o fetile mo gona a sa go dira gore o tse bophelo ba gago paletse ke go ipolaya o no zipho gone bele o sa phela bile gona o tlhokomela bana ba banyane. To be honest, ha ka fola. A wa tlhof o sa le leetong la go fola. Ha ka fola ke leetong la fola. Ho fola how easy. Yeah. You don't just heal. Discuss, no one can take them away. You still remember. You still go back and cry. So ha ka fola, but things are better. Things have shaped up. And ke nyaka fela o jwetsa batho hore prayer helps. Yeah. Ha ba rapele. If o sa believe el thapelong, you need to believe in something that assists you. And I would encourage people hore they must always be positive. Ba ska tloela bophelo ba bona ba ba le ntwe le ya hore ke a ipolaya, ska ne ke re ke tlo ipolaya, ska ipolaya, because kausane you'll be a blessing to someone's life. Wow. You understand? Yes. Ke ka mogolong gore wena o blessing go bana ba leng gore ba tlhokomela gona jalo ndi sipo re le bogile nako ya gago basadi ba bang ba leng gore ba nyaka go tseba go tšea maphelo a bona ba kwisha gore no sipo o fetile leetong lona leo o sa eme wa phela ke ka mo e leng gore o leetong la go fola re le bogile nako ya gago Ke khotso. go e ba le go taba ya gago le Mankoko Baby ye ke taba ya ka le Mankoko Baby go boima ka nnete basadi ba imetse basadi ba lla e fela e tla ntšha taba ya gago le wena re bone gore ka bele gore re ka go thuša bjang gore gone go fola fitlhela nako e tlang ra leboga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.